ndumiwe ariko badawo ene baby wogo byati kufisiki ufitiye wanje bera mwasubiranye bera ntwasubiranye Ketsi yakwemere Ketsi nyemereye rero ubu rufise muri Canada ninde what the hell wati muzi ko nakunda ndu what the hell washije kuta zongemesha nukuri wakunze inyishu media uyu mukobwa zongemesha nukuri ariko bana okay kadibo watahuye cyo cyatse kuvuga ariko banzobwire mu buzima je ndakibino byo kubesha sibyo uwo muntu muri Canada wowe R9 ninde ni mushika we yari yagiye kubagira yakwibutse ninde no dukundana niwe nyirondereye ninde mukundana do turi kumwe kandi aranagusumba no bwigitse Hero abakonzi ba INYISHU media kuri mikomukora na Sibe Hands Camera mukumwe na Nijiplo umva bo nkunda kwita muri biro one manaya umuntu arongoye umva ni wa kabiri no wa mbere cyangwa ni wa kabiri muri INYISHU media so my fans ndazi ko muri mu nkumbuye bwa ati nice turabukene kumubona imbere ya kamera turamukomboye tukene kumubona ameze neza ubu ndashima Imana ameze neza kubgande kubyimana abakabiri ni mwebwe mwana supportinze muranje imbere bagati nice turagusengera basengeye batanze ubufasha thank you so much ndibashimira je tubaravuga ati yuko akagumye baguma kusintuhe bakakazi sinubahemukira ku bantu benshi mwarambye kuri phone nice no nyohe bakazi ni odohemukira no odoheba kuko ratse nitwaguheba intwagutereranya so kandi ndavuga ati yuko mwaka kazi nta mahera y'ikirenga ndonka ariko ndaronkamwe abantu banyegereza ndaronka abantu banyitaho ndaronka impanuro nyinshi ndaronka umuryango namaze kuronka abapapa mama benshi muri aka kazi so my fans ndibaza murabona umuntu turi kumwe sibwemera mubonye turi kumwe na R9 baby how do you do fresh sana so my fans R9 murabona yuko yanguriye akaje bwa ati nice no kuko Imana ndakenda guhepore wavuye habi warugomba ufira bwa ati thank you so much my R9 yaraje no kundaba ndamwibuka arafise umutima vraiment yaraje kundabambye ati nice uragwaye ndaje kukuraba vraiment thank you so much naho ujya musi ntagushimiye naso amarazi n'ikindi kintu nice hari n'abandi bantu bagenda bavuga ko je no naraguhayisha no ko naraguhaye ubusozi cyari bakubeshe neza bakunze banyishu media nice nabyuvugira naraguhayisha cyari bakubeshere nani bakubeshere bakora kubeshira so line thank you kuwagize urampaga fujiu ati nice yapore inwapore kandi waraje kunda ba thank you ikindi abakonza nyinshi bedamutaji R9 yandonde yambye ati nice ngo ati inze ngo nikidamusanze hari kari ngo RB kumbe nari ngunzoga nasi sombe nonde okay gusa sindafuje ni vi private yawo so wampamagaye mbona uranyanya nanje kayishingo ngo muhe nice anye vuga ati nice ngo kamera ndavuga ati dati kabira kubera iki kwanda muri no mona cameraman wanje inde ni Gipro nsatuvuye hari yakubikora ibigane nambye ati ngo ati kamera bwa ati nati kamera kubera iki ngo yawe nugira ingorane ati kamera what is this my blow ni gikombo mbwire icyo ngeza yaje ko bari mugikombuye le France iki bari mugikombuye mbwira ni bikiwa ndondondere kwanza first list no get ikintu cyane no gukosora navuga ngo what is it ndakubwiye none bazobwire aho uvuze what is it apana ngo what is this okay man eguzonkemesha hewe man okibasi bihere banze ndamukiza bakunzi bawe n'abakunzi banyishimenje basi hello my people, it's your boy Elnan baby the gangster rapper aka the romantic boy, aka the king of trap, aka Mr. Rolex, aka Mr. Non-Stop. Ariko okay banza turindire kwanza aho nyene ngo the Mr. Romantic none ko kiwisi yoze ngo iko romantic sijunigis ni bande nibikogwa gusa je nagwambaga nabikogwa byo kubwira uti ngo romantic ni bande n'abadada ni bidemo byinshi bikubwira uko 9 je kwanza nk'icambere ngo Mr. Baby uri baby je kwanza nk'icambere nambere je nararondegwa ntavyeze urondegwa nabandi nararondegwa wewe 9 aro ijambere nararondegwa no mu Saudiya turasohoka turakunda nawe apenza kakondindi muga ha ubigeze sinovuga bera bigeze bela nasi novuga Chelsea bigeze
kersi ashanaye mani uzuremera iyo umuntu uvuga ati umeze nabi ubu ziravyemera kuko nyambo uvuga ntidukose umuntu ikirumbo cy'Imana umuntu yaremye gusa apana kuza muri faking life umutubesha so mbwira bani cyo bamamagarira kuko tugiye mu bindi bikobwa sindiko ndakusuzugura meyo mbwira ati nice nagwamagarira iki cyo ndagwamagarira kaza cheers and I love man kwanza ikamanze sindike kuno uko ni the first time wenda kubonye nguri mu kabari ico ni cyambere muri kuranywa ibi uri kuragira iku banze mbwire ico kintu ni giki ni special ni iki cyangwa warosa marare warosa kazi zagenze gute ndoga kazi ngira gute wa diaspora wanafanya mambo aba diaspora ba hehe nani kubura ububeshi okay tell me mbiri yo ntunze yawe yo supplies yawe ni kintu nyabaki hamwe special mbwira ati next genda kugurira nakuguriye sanze wanyo icyo amaze no kuboreka ngira umva ahubwo nizi ahubwo maze kunwa nazingaye urumva ahubwo n'ubushaka hamagara n'abagenzi bawe bazi tugurire none gusama ntutawe kusuza kwa kafana kamunguriye no kagusubiza urazi ko jera ko umuntu asuzugura uko ndamubwira ati nice ngo hamagara baje mabose ndabagurire sogogora hayo mbwira ndaguhaye pole kuko narahatswe because Jennifer wanjo ndafise wewe diaspora anafanya mambo ariko badawo ni baby wogo byati ko fisiki ufite wanje bera mwasubiranye twasubiranye Kersi yakwemere? Kersi nyanyemereye. Rero ubu rufise muri Canada ninde? What the hell? Wati muzi wako nakunda ndu what the hell? Bashije kuta zongemesha nukuri. Bakunda yisho meza. Uyu mukobwa zongemesha nukuri. Ariko bana okay kadibo watahuye icyo ndashatse kuvuga. Ariko banzobwire mu buzima je ndakibino byo kubesha sibyo. Uwo muntu muri Canada wowe R9 ninde? Ni mushika we yari yagiye kubagira yakwibutse ninde? No dukundana. Niwe nyirondere. Ninde mukundana? Ndo turi kumwe kandi aranagusumba n'ubwigeze. Aransubira nibisoso nice. Sasa. Na keltera musubinzobe. Kya ujya wese novuga kandi akakumunyebuza. Ariko banze mbwire 9 twaze tuwe kufoza kwa byo bintu ni serious. Warose mu diaspora muri Canada. Ubu wari wagwati yakwicaritse ngaho uri kuranwa ku mafaranga yiwe ubu bayeho kuri kubera wewe yiwe. Ba diaspora wanafanya mambo. Sasa. No kudagina shopping wasabwa turahinduye ishati injinsi kirato. Ishati ni ya bien. Harachiba. Mbegwa ngahe? Sindira kuvuga kubera sindira kuvuga. Ariko 9 Jesse gomba kwemera ngo nambari yanga no. You should join in private. Okay, in private. Mbwira uwo muri diaspora mwahuye gute? Twahuye gute? So yandone bets up. Ari wakurondera we cyone wamurondeye cyangwa baraguhaye nuze yafikiga bati 9 to nawe gyumwana. No? Sije namurondeye subwo ngo bama featuring nkuko ivuga no none yakuronda kubwira gute R9 yambye nakabanga ndakubwira akabanga ukenenda yamenye gusa ico yambye ko yakunda kumbona ama social media kujya ko narazi ko ndi big brand Rabbit agukunda brand bwa ewan kwa jira gukunze urubogale uriki yabona kujya kunaguma nkora ati nimba jeune vipi ati none arambaza ati none nta mfisemo kundana wapi ndavuga ati wapi acambira ati Jeff ndishimye kandi birangiye sana kanifatira kamwe ariko mana wena none nani ndakubatikira ujya urafise umwana afise umwana ntamwana nifitiye je uri ngomba cyangwa just ndigomba ufise imyaka ingahe imyaka just ushobora kwivuga because it's my private life. No. Umaze kugira kugenda muri das. No muri das uraje abantu bose uzora bagira anniversaire nta musi nimwe ndakonogira nife wewe. Ugati M9 baby imfise imyaka iyi wowe ngera injira imyaka yawe turabe. Office nka 82.
je kora Reka twabenda udafise umwana nasoni uyu munsi Alvin Gucci ansanga home kandi ndabashimira sana ariko umunsi wa nifu banashima baraje nyene de façon kumvumbura nyene baramvumbuye baranaswa ko n'amazi ndabatimana ndetse n'abantu uwo musi wari ukijije imyaka ingahe hari muri 2020 ubu two 2023 ari 2K hari 2022 ok 22 ni vuba ok wari ukijije kombi 28 urahinduye ahari kuja witi washize 2 wewe urazindaguhara yovise nka 80 R9 vugisha ukuri man 80 Jenny Fitje ufise 28 wewe wumva umwaka ugiye muri 29 R9 yeah R9 ndaho umuntu abeshya nukuri just ndakubesha okay turabekanga muntu yawe nazanye ariko banyamutara umurundi data nuri umurundi just umurundi ndakurayo kata office ubwo munyita umunyarwanda ndayo kata office ena nurayifise wase gusa kuyiba cyangwa nayo uragenda no gukatisha kora uyiba ndayifise muga ndize ndayijana hano hake swati ndayijana ngiye nkeya ari nka shonge kuraba canke ari nk'uyindi umuntu yantumiye ariko mu boss yambwiye ati vraiment ndagukeneye uza guperforminga akanuti karahari performing iki naye je nutko uraje yabari ibintu uririmba ko bitumvikana mani nuko kibasiriko ndaguponda ariko umva ati nibyumvikana get ready I'm so easy video lyrics irajako Ogwasitukate wasigapera wumva ivyo mvuze ko atari ivyo ririmba wumvirize ibintu vyawe bikoje bipasa nyamba cyo ngo yamatwi sinzi twagiye nchana kapera kidogo nisikie usikie kama ndibona ni hindi na maneno yako asikia ondera sikiliziki twende ririmba je numvize n'ijambo na rimwe numva byumvikana we yani nyamuvugira he wagomba kumvira none wewe indagopfira ugomba kumvira none ugomba kumfaka manje ko je sinagufaka tuko turayaga turi mu biyago chaga na urukundo rwabaye rwinshi kwande kwa 9 baby bro ndo chambu muwanse basi nichane kapera basi kidogo bro nichane fresh I'm so magic and so amazing. Didn't throw a bit, but in the channel, I'm the rapper. Kandi yiyemera aho nciye shikanda bafuta nyita star boy cyangwa nyita swag boy kuko ndi up kandi niko biri rap nation niyo irabizi kodi danger muri rap make out shikanera freestyle kuma verse ya hatar na mabono yo zahond na warazi ko yo nawarazi urikuva ariko narena ruva rumwe n'indimbo ntayuzi neza ndayizi ariko ari gucanza oya birashika umuntu gasanga ari plans nyene N9 baby waje kurongo mu diaspora from Canada so N9 ndagusabikira ndagusabikira mbwira andikije berere ndazi ko mu bisabo hariho kwemerera no guhakana I need rakawasi rakenda vuga mu cyongereza ndakeneye ko reka vuge mu kirundi cyacu turabarundi ndakeneye ko ndamubona mu muntu wawe tugenda no kwa none nari ntasha usimisiye mu naba none bugene uramushikira bien uramupompora bien ibyo byo gupompora ariko benda warudera era gupompora ariko mana omviriza jewe ari dutare muri generation ingana ariko urinze ubwenderose mu diaspora umva we no mwita nk'umumami Sugar from Canada ndakeneye uko ndamubona niba kunze yishimira bwa ati turabo umuntu mami Sugar canke Sugar mami na mami Sugar birajyanye man na Daddy Sugar nce kimwe so nani uranyemere ko togenda kumena niravuga cyane nk'uko aha watakata dolari nene nivu okay ndakeneye kukoma induru sana tumvize induru y'abakiroje ko numva uri kuvuga sana jewe
jewe from kwere kwarago mbwira kinike cha mvuga byase bako umugana wa queen big up sana okay gira ndakeneye uvuge sana ko minduru nkaje abakonze nyinshi bidubatse ko mvuga sana notification yo chiza bantu uvuge sana numvirize wewe ijwi ryawe rirengera he kuko je mu bantu muri industry bakobwa bafise ijwi nije ndi the best nta rumwe ndabona nice from nyinshi ubu kuko imana nta numwe afise ijwi nkaje ndabona mvuga ko simbaye musazi None mbona uvuga bose oya arashitse numvirize nani hi voice yawe ishika he voice yanjye yeah none uraza muri studio umve ahishika ingorane yawe ntuzero kuravuga nkunda kuvuga buke sinumva uvuga cyane cyangwa uri kumwe mu desperate niho uvuga cyane je mvuga cyane ngeze muri studio cyangeze cyanduriye stage ya birakubna piga kitu abati the first lap umujina nuwahe ariko Amerika cyane none burya nani afise management wewe afise management ndumukoyironka uri mu kuyironka ntubyiteze ntubyiteze ndavyiteze je nubwo nzoyironka muzobimenya ntukiri ngwara ninje nzoba wa mbere kugazi ndavuga ati ndairose so nanibwira umumere wawe aratagase cyangwa ameze nk'abo wenyene mwace mukunda navuga ati twese twaraburiye iyo tuja reka tuhwane wapi aratagase ameze fresh canke fresh sana muganda wa kaboss big up sana kaboss Sometimes when Nani baby, thank you so much my fans. Ndaje ko mwari mumpubese ravuga ati nice turagukumbuye. Mucongiza cyawe no kuri nanje sinzobahemukira kuko nanje mwanyeretse urukundo. Abakunze je baranyigitse urukundo sana yuko igihe nari ngwaye mwarambaye hafi benshi murasenga ngo ati yeah nanje narakubaye hafi. Thank you so much my beloved mu waragikundaba. Kandi nabonye abakunzi nabanya babiseze ko haje ngo manzage kandi Imana. Ngo manzage ko rasi ndagukunda no. Na iba burya Imana ikubwira ati gucisha mu kigerageza kugira urabe ninda gukunda ninda kwanga kandi muri 2023 man ubu twiteho tugumane n'abantu batwitaho apana tumwa tubembereza abantu batadukeneye so my fans agucambira cobwira nawe abakunzi banyisho media kwanza abantu bagiye kuvuga ngo jengo ndagira ndaguhishano vraiment ni harisha babwiye mani no kuri ko Imana baramubeshe nani n'umu vraiment bakunda kuvuga ngo abantu bonzi bafise inzigo je ntavyo ndababonako no kuri wimereye bon fresh none wowe ufise ibiro binga bakunze banyisho banzu nyishure ufise ibiro binga simpaka ndabivuga Jewe se tuzagira vuruza ndabibiro byawe so tuzagira kubonza uzodabye nzonebere mu kinindo okinindo kwande kura bon aronzo bangiye kuraba nyene aronzo bangiye kuraba so my fans thank you so much for our video nyamba waryohewe ndakwinginze genda aho hejuru turakora sabone kuko anakini tugiye abanyisho media turakeneye ubufasha bwanyu nkuko tudufasha abandi so ndabakunda sana mwaranshigikiye sana nukuri narabuze ico bwa ati ndashimira abo bantu mwaranshigikiye ngo ati nice ikigihe umeze nabi ikigihe ataco fise yo kwifasha muranyegera hafi murantangira amafaranga kugira mvugwe thank you nuko Imana nta kintu ufise ndabashimira namasengesho Imana izobahemba thank you so utarakora sabone kuri channel yacu genda aho hejuru kore subscribe gore sabone mu abone wacu video yose tuzoturasha kuri INYISHU media urabona na comment ni turakeneye ubwo ati nice hawakoze nabi mbwira uko ndumukobwa wanyu ndumwana wanyu ubwo ati nice wambaye nabi mbwira aha wakoze uku wari kuvuga uku wari kuvuga thank you ndabakunda cyane my Pro my cameraman zimya kamera turabe yuko tugenda ubunyene cyangwa tugenda ubunyene safi my guys ndafise umwanya tugenda bereke uwo muntu wande wa N9 baby so zimya kamera turabe ko tumushikira nde manze meza kakanu yanguriye hama tugende kumu baby kumu mami sugar wa N9 baby from Canada I love you so much Dare me corazón do me